Bulginaka, do you know that cybercrime is becoming a growing problem in Fiji? Cybercrime is defined as a crime in which a computer is the object of the crime, such as hacking and spamming. Cybercrime is also cyberbullying and using fake profiles to cause panic and spreading false news. If you're involved in this or know anyone who's committing these crimes, report them immediately. I'm Polly. And I'm Peter. We host the Traffic Jam Show on City FM. From 3 p.m. to 7 p.m. every weekday. Do the right thing. Nisambulu vinaka. Seko yung gwana bakale leka ni nonda itukutuku ena mbungi ndi ndai. Ratua soli tukutuku kina matambosi ni mboselawa na Public Accounts Committee na Fiji Independent Commission Against Corruption kina tambana nibuli kartoba matatataka na bei tukutuba erto nabuda tiko ena bingarabi kina bei kornibuli. Robari taga na rua na tambana na taka bata tiko mena bakata kilai na kena ndo ba sambu tagi na ilabu ni mata nitu ena sono kornibuli. Siang ni serega na faikek na wili ni kisi erto ndike abatiko i erto tukuna na sasanga erto daga tiko kina ena kena sanga i mekoniado na daga muto ena be kornibuli ena nonda banua sakana tambanibuli ni be kisi kede ni daga muto erto singema esaba kautiko kina faikek me be banganga ikina sabagale butagina andra bi na lomani sitio suba Gwena kena maimbi wabo kie suba e rauta ni diwa sanga bulu kawal na CCTV cameras. Tiki mimbi ngani sa sanga me tango maginambula ni liuni vanua e na ngauna ni beito soyaki. Kawe skeli tikundundua na cheme ni matambose ni marauta ki wale na sa sanga e sama ibaga botukana. Ina tamba ni obisa e sa dada tiko me na sematia ni berato na CCTV cameras kamera otelanga ni rato nandikeba na beka e katona. Namate na coronavirus kara sa lenga kine sibeni 500 sangabulu na lenu banu e burabura raramba e nama kini na sianga ni na bakadada kina be tambana ni sarabanua e na be mate ni tulala e na pasifika. Ngone tukutuku kamay tasiragatiko nandao ni fika ni mbange na ANZ. Kaya ni kemaniado me taro bitotolo na mateongo e na rawalenga ni na reida na lutu ni wili ni sarabanua mai China kina Pasifika e na tinika limono undolu nandau sarabanua e na ngamunungo sa tiko na tamban nimbula e burubura kina bei tambana nimbula e na Pasifika e na kena baku kawataki na non rayanda endrabi kina kena na paluti na mate na coronavirus. Kina gito e sanduan din na nga una mosi kina songo ningito e na nonda banua e na nona sama itakali o Josefa Rika kile na yada na Joe e mbaudhau lebu e na muturara ningito na kirikiti e na nonda banua kama ilenga e na singa muniti ni dhambeti na ikatolu sanga bulgatolu ni ambaki ni nona mbula e mbautor talanga urika na itutu bagamanindia ni high performance e na ngito na kirikiti e vorrei ko chowe li mateawa nandau ni beba tabulidi ni kirikiti na nonda banua ni sanduan din na ngauna mosi kina songo na nona mai takali urika e na ngai boedo ritiko na nona songo ni boga sukangele e na singa ni mataka mai dabe kiri na boga leka ni nonda tukutuku na kena ikuri e rano na semana siseni na Radio Fiji 1 kena mbula FM ni boga dengu binaka. हमारे खूबसूरत देश फिजी में चाइल्ड अब्यूज की घटनाएं आए दिन बढ़ रही हैं। क्यों बच्चों का मासूम बचपन अब्यूज का शिकार हो जाता है? अपने बच्चों की सुरक्षा का खास ख्याल रखें। उनसे बातचीत करें, उनके दोस्तों के बारे में जानें। आज के बच्चे देश का भविष्य है। मैं दीप्ति और मैं मोनिश आपके हमसफर। शामिल हो जाए हमारे साथ मंडे टू फ्राइडे 5:45 AM से 10 AM तक रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन पर।